Solani prisutni već 15 godina, tako da ja mogu reći da smo mi ovdje domaćini. Svako malo smo zbog ptica i ostalog živog svijeta, tako evo u ime CZIP-a ja vam želim dobrodošlicu i Darkovo ime i tako dalje. Ja sam ovdje htio striktno da vas dovedem, da vam objasnim prvo kako funkcioniše sama solana, samo sabiranje soli i tako dalje. Jer ovo je jedan stari proces. Ja mislim ako se nastavi proizvodnja ovakvim putem sabiranja, mislim da će biti najstariji proces sabiranja u Europi. Ovako se nekad radilo, evo i na solani i dalje, dok su sve ostale evropske solane promijenile način branja soli. Sad neko kažu kako branje. Mi ćemo to za jedno 2 godine. Tranzicija, nemoj sad, tranzicija. Ali dobro, bit će bolje, bit će bolje. Ono što je interesantno, možete da vidite ove vagone, mi ćemo da idemo tamo, pokazat ću vam ja kristalizacione bazene i tako dalje. Ali ovim vagonima, u bazenima oni lopatama na pokretnu traku izbacaju soj iz bazena. Ta pokretna traka koja je sad raspala, pokazat ću vam je gore, transportuje se so u ove vagone i onda polako dolazi ovdje. Ti vagoni puštaju so u ovu upojnu komoru i polako ovom trakom idu gore. Sad ovdje je žurka. Šta se ovdje dešava? Sama so koja je sakupljena, ona ima određenih dijelova mulja koji su prisutni u bazenima i onda ona mora malo da se ispere, ali se ispira vodom izuzetno visoke koncentracije soli. I onda dok ide ovom trakom, ona se pere posebnim pumpama, ima ovako prska tu so i onda onim lopatama se ubaca u hangar gdje se skladišti. Ono je upravo so koja je ostala iz 2013. godine kad je bila zadnja berba na solani. Od tada se so ne proizvodi u solani. Nažalost, mi se nadamo da će od sljedeće godine ponovo da počne da se radi. Ova so sad trenutno može da se koristi za puteve, ali dok je solana radila, naravno tu je bila so za industrijske svrhe, bila je so i za ljudski konzument i tako dalje, ali ima tu još mnogo proizvoda koji mogu da se nude u samu tu so. Sad ja ne znam ili ko od vas bio u Sečovirsku solanu u Sloveniji. To je jedna mala solana. To je jedna mala solana koja je površinski jedno 15 puta manja od ove Ulcinske. Međutim, oni su napravili jednu nacionalnu atrakciju od te solane i upravo je to ono što možemo i ovdje da odradimo. S tim što je ovo ogroman jedan prostor, ogroman jedan ekosistem koji treba da se održava, jer suština je, ja mislim da će da se složite sa mnom, ovo je sve stvorio čovjek. I ovo je jedan primjer kako nešto što je stvorio čovjek može da bude dobro. Jeste da mi to sad ne poštujemo, hoćemo to da uništimo, ali to je sad druga priča i druga tema. Međutim, ovo je sve stvorio čovjek i sama priroda u skladu sa čovjekom, jer ta priroda na solani zavisi od čovjeka i ono što on radi na njoj, stvorila je ogromnu bioraznolikost i sjajan biodiverzitet. Solana je prije svega značajna po pticama. Znači, 254 vrste ptica su u toku godine prisutne na solani, u toku jesenje, ali vrsta, znači ne jedinki, nego vrsta, u toku jesenje i proljećne migracije. Mi smo prije, još u januaru, jel? IVC. Mi smo u januaru bili na solani gdje smo brojali, to je svjetski dan prebrojavanja močvarnih ptica, gdje su u Europi na svim močvarnim staništima u istoj nedelji broje sve ptice. Mi smo 9. januara, čini mi se, prebrojali oko 15.000 jedinki ptica na solani. A od toga je bilo čini mi se, oko 97 vrsta. Ne mogu sad da se sjetim. Međutim, ja moram da budem i biološki korektan i da kažem, ne možemo samo ptice, jeste solana najpoznatija po pticama ako govorimo o biljnom i životinjskom svijetu, ali tu su također i druge životinje kao što su na primjer ribe, kao što su na primjer vodozemci i tako dalje, ali i tako i flora je fantastična.